Nkwifurije kugira icyumweru cyiza cyane aho uri. Reka duhere amakuru yacu mu gihugu cy'Ubutaliyani. Tutto Sport yatubwira ko binyuze muri Douglas Costa Jimenez azajya mu ikipe ya Juventus. Aka rero uyu Douglas Costa ikinyamakuru cyatubwira ko afitanye urukundo rukomeye cyane na Pep Guardiola, rero akayifuza kuza mu ikipe ya Manchester City, ariko na Paris Saint-Germain miramukurikirana. Douglas Costa rero uyu musore nasohoka mu ikipe ya Juventus, amafaranga azatangwaho akaba ariyo Juventus yiteguye kongeraho, hanyuma ikabona rutayizamu w'ikipe ya Wolverhampton Wanderers mu gihugu cy'Ubwongereza Raúl Jiménez akayaza kwatakira iyi kipe ya Juve. Reka twekeze mu gihugu cya Espagne. AS yatubwira ko Karim Benzema afite inzara kuba pichichi, akaba rero uyu Mufaransa nta na rimwe araba top scorer. Nimba akeneye kubikora rero arasabwa kurenza ibitego bibiri Messi ari kumurusha. Bonne chance Karim Benzema. Icyabakuru Marca cyo kiratubwira ko Real Madrid ikaba yari yiyemeje ngo gutsinda match mu furirizo zose nyuma ya Covid. Ubu rero ngo objectif nta yindi iracyakomeje no gutsinda match 11 zose bakazifunga burundu. Akaba rero ngo barahera ku ikipe ya Leganes uyu munsi, ngo baracyakubita paka kugera ku musozo. Bonne chance Real Madrid. Mundo Deportivo ikabituzana inkuru yuko rero Patrick Kluivert ashobora gufata ikipe ya Barcelona mu gihe Quique Setien yaba yirukanywe nyuma ya match za Champions League. Uyu nguyu rero ngo numutoza wabafasha kuzamura neza cyane abajene kandi bafite impano kandi bakamwumva. Hanyuma kandi abayobozi ba Barcelona ngo bamukunda kubi cyane. Hanyuma kandi ngo kaba ari umwe mu bagabo biteguye kuba bakubakira projet yose ihereye kuri Frank de Jong. Bonne chance Barcelona. Ikinyamakuru Sport cyatubwira ko Quique Setien akaba ameze neza cyane n'ikipe mu by'ukuri, bakaba ngo bashyize hamwe. Hanyuma kandi akaba ari kubasaba yuko batsindiye match bafite y'uyu munsi ya Championnat La Liga, bagatsinda n'izindi zose zikurikiraho, hanyuma bagategura neza cyane match bafitanye n'ikipe ya Napoli bakanayikuramo. Ikinyamakuru L'Equipe cyo kikaba kitubwira ati zini impindura amatwara mu ikipe ya Monaco ku munsi w'ejo rero mu buryo butunguranye bakaba barirukanye umutoza Robert Moreno. Hanyuma uyu moderateri mushya w'imikino rwose uri kuzana izi impindura amatwara rero Paul Michel akaba yamaze gushyiraho umutoza Niko Kovac mu mutoza w'ikipe ya Monaco. Monaco kuva mu mwaka 2018 yirukanye Leonardo Jardim, iyi kipe ntirajya ku murongo imyaka 2 kabisezereye abandi batoza bageze kuri 3, harimo Thierry, harimo Vadim ndetse na Robert Moreno. Iyi kipe rero ikabifashwe na Niko Kovac, reka turebeho azayerekeza. Mu gihugu cy'Ubwongereza nta kindi kiri kuhavugwa, akaba ari uguterana amagambo hagati ya Frank Lampard ndetse na Ole Gunnar Solskjaer bafitanye match ya kimwe cya kabiri kirangiza cya FA Cup, ndetse no gutsindwa kwa Manchester City itsindwa n'ikipe ya Arsenal. Ikinyamakuru L'Equipe tukikirimo kiratubwira ko umwarimu yasobanuriwe n'umunyeshuri mu by'ukuri. Akaba rero ikipe ya Manchester City yatsinzwe na Arsenal ibitego 2-0, ibitego byombi bya Pierre-Emerick Aubameyang. Hanyuma Arsenal iterekeza ku mukino wa nyuma wa FA Cup y'uyu mwaka. Reka dukore turi ibinyamakuru bitandukanye mu gihugu cy'Ubwongereza turebe icyo byagiye bandika kuri iyi nkuru. Akaba Daily Star version yawe kuri iki cyumweru ikabitubwira ati abahungu ba Pep Guardiola bashyizwe hanze na Pierre-Emerick Aubameyang. Star Sunday kandi ikabikomeza tubwira ko Ole Gunnar Solskjaer ari kubwira Frank Lampard tirekeraho kurira. Akaba rero Ole Gunnar Solskjaer yasabye Frank Lampard kurekeraho kurira nyuma yuko Lampard ashinjije abasore ba Ole Gunnar Solskjaer ko bigusha. Sunday Express ikabitubwira ko Aubameyang yahagaritse inzozi za Manchester City zo kugera ku mukino wa nyuma, mu gihe kandi ikinyamakuru Sunday Express tubwira ko Ole Gunnar Solskjaer yasubije Frank Lampard ati ntago twigusha. Ni nayo magambo y'ikinyamakuru Daily Mail nk'uko bibona. Ikinyamakuru kandi kikaba kitubwira ati Aubameyang arashimishije. The Independent ati intwaro zigomba gutontoma ku mukino wa nyuma. Naye nkawe ni hatare. Ikinyamakuru The Sun cyo kiratubwira ko nyuma y'uko Arsenal itsinze ikipe ya Manchester City ibitego 2-0, Mikel Arteta rero akaba afite icyizere yuko Aubameyang agiye kongera amasezerano. Akaba yavuze ati nawe arabibona icyerekezo dufite. Ikinyamakuru The Sun nacyo kandi kiratubwira ati Ole yamaze kubwira Frank Lampard yuko abakinnyi b'ikipe ya Manchester United batigwisha. Ikinyamakuru The Sun kandi kirazana inkuru nziza cyane abafana b'ikipe ya Man United rero nyuma yo kwitwara neza cyane kwa Mason Greenwood, akaba yarasinye amasezerano mu kwezi kwa 10 y'ibihumbi 25 by'amapaundi ku cyumweru. Akaba rero Ole Gunnar Solskjaer n'ikipe ye bakaba bashaka kongera amasezerano Mason Greenwood bakuba kabiri uyu mushahara we. Ikinyamakuru The Sun kandi kiratubwira ko Valence yamaze kubwira Manchester City yuko miliyoni 39 z'amapaundi nizo bagomba kuba batanga kuri Ferran Torres. Ferran Torres rero si Man City gusa iri kumushaka, Liverpool, Man United na Bayern Munich zikaba zimwifuza. Uyu musore kandi akaba atariyo option yonyine Man City ifite, ikaba ifite na option rero ya Leon Bailey, ikaba yabifashwamo na Raheem Sterling. Raheem Sterling ni inshuti cyane rero na Leon Bailey n'ubundi bose akaba ari abanya-Jamaica. Cyabakuru The Sun kandi kiratubwira ko Newcastle ikaba iri kwiruka cyane kabisa ishaka wifuza
zahawe ikipe ya Crystal Palace. Ikinyamakuru Record mu gihugu cya Portugal cyo kiratuzaniye inkuru yuko Cavani ari kwifuzwa cyane n'ikipe ya Benfica. Uyu mugabo imyaka 33 rero ikibugore Benfica ni umushahara w'uyu mugabo miliyoni 12 z'amayero ku mwaka yifuza, akaba rero aya mafaranga mu gihugu cya Portugal bashobora kuba batari buyabone. Reka turebe rero Luis Felipe Vieira kabisa directeur w'imikino w'ikipe ya Benfica icyo ari bukore. Les amis, umunsi mwiza cyane.